أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo yettude Allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo Allah mo mara nando mo mara ɗimmo juulay ɓurnaɗo tagi fongo sallallahu alayhi wa sallama kanko e dendagal ɓeygore makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo du'ano mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe fuu musidɗo moɗon ka dina e ka enɗan Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗa fop moɗon hara ko jeyaɓe yimɓe aljanna yo Allah ittan andeji marɓe andeji ɓen yo Allah hon sellin dendagal nawnuɓe julɓe yo Allah hon yaafo dendagal fatiɓe julɓe yo Allah hon ɓeydan dendagal marɓe yo Allah hon okkor dendagal mo jogaki karama porɓe kaydiji ɓen kadi yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barki wonɓe e hoore laawi ɓen kadi toriki Allah yo Allah hon lumbimɓe jogaɓe ɓen fuu mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon jonnitu en ɓe mawɓe meɗen wuruɓe yo Allah ɓoynude en e maɓɓe marɓe zurriya ɓe mi toriki Allah yo Allah hon ɓeydanɓe wurna ɓe waɗa barki e maɓɓe waɗa ɓe hunjotoɓe qur'ana e sunna waɗa ɓe artoɓe ka dina e ka dawla kala mo jogaki zurriya tawata hino faala yo Allah okkormo ko wuuri waɗa barki ya rabbal alamin en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hon dandu en lakara boniroyde en ɓawo ɗum ɗo ko mi falte andintinde ɗo ko ɓuri e raɓɓiɗude hande ko alkamisa le 2 octobre inchallahu 2025 hande kay ko 2 octobre 1958 l'indépendance de notre pays la Guinée en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah waɗa en enen kadi lamatiri fewndi nunɗudi hulori Allah hara ko yiɗuɓe leydi ne yiɗi ɓiɓɓe leydi nden kadi teddinayɓe ardiɓe ɓen kadi hara ko yurmeteɓe ɓe ardiɓen ya rabbal alamin amin 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 ha jango si tawi jon jango jaɓi haray ko ñalande juma ɗum hawray le 3 mois d'octobre 2025 komi falte andintinde ɗo ko ñalande ɓurde mawnude nden e nder yontere nden ñalaɗe ɗi Allah on tagi ɗin fuu ko ñalande juma nden ɓuri e moƴƴude joni noon ko adi ko no wodi sunnaji ko hana waɗede e ñalande juma neɗɗo fuu neɗɗo no hani lerɗugol e ɗiɗo anda ɗiɗo waɗa ɗiɗo e ñalande juma kala nde juma tawi mo no tawa e majji taw honɗum taw jemma juma wano hande ni alkamisa no wetude jango ko jemma onni go'o hebbingol e juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam juulugol e maɓɓe buyi ka jemma juma e ka ñalorma juma fi honɗum hiɗa andi sa juuli e nelaɗo nde wotere Allah juulay e ma nde laabi 10 si Allah juuli e ma ko wi'ata o yaafike ma o yurmama ma o dandima yiite o okkima aljanna ko ngal gollal ɗon pet Allah inni kanko wo Allah e malaikaɓe makko ɓen fuu hiɓe waɗude o noddi kadi kala gomɗinɗo o inni e waɗungal gollal ɗo o dalika deftere makko e suratul ahzab ya inna allaha no Allah wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓen fuu yusalluna hiɓe juulude ala nabiyeɗo o annabajo ya ayyuhallazina amanu ko onon yo gomɗinɓe sallu alayhi onon kadi juule e makko sallallahu alayhi wa sallam yo Allah on ɓeydanɓe jamɓe kisiye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha 10 kala juuluɗo ande wotere Allah juulay e makko ne laabi 10 haray sunna arano on hiɗen hani juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande be ñande fofango e artirango bimbi e kiikiɗe foti hiɗen salligi ma en salligaki foti hiɗen laaɓi foti en laaɓa hiɗen hani juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tentini non ñalande juma jemma juma e ñalorma juma ɗum ɗo woni sunna arano on ko hanuɗen waɗugol ɗimmun ɗum ko honɗum ko al irtisalu ko lootanagol juma on wonande kala neɗɗo hellifaɗo juulo yeyɗo juma haray hino waɗɗimo hino yiɗanamo ko sunna nde o lootato fi yahugol juuloygol ngol juma ko ɗo woni sunna ɗimmo on tawata nayen accumo ko honno non juma lootorante ko wano longal lootorte non
kono sonnajo so gayni wuppude no lotorta non ko non juma lotorante si tawi sonnajo o jibini no lotorta non so laaɓi ko non lotorante yahowo hajju no lotorta non ko non kadi juma lotorante siko yahuɗo umra no lotorta non ko non kadi juma lotorante si tawi ko hoyɗitiɗo ko non kadi si tawi kadi ko renduɗo e ɓeygu mum ma modi mum no lotorta longal non juma kadi ko non woni ko lotorante ɗum ɗo kadi ko sunna tentinaɗo kadi e ñalande juma sunna tammo on ko honɗum ko assiwaku gosagol hundukon ɓe nelaɗo sallam maki wo assiwaku gosagol matharatul lil fami ɗum laɓɓinay hunduko mardatul lil rabbi wo ɗum ko weltinayi ɗum kadi Allah wo machlatul lil basar wo ɗum ko hentinayi ɗum kadi yeeso hentina ɓandu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki e hadis go lawla an ashuqqa ala ummati sinano wata mi tampin ɗe mofte an la amartuhum mi yamirayno ɓe bissiwaki yoɓe goso inda kulli salatin sanga kala nde ɓe juulata maɗum inda kulli wudu'in sanga kala tuma nde ɓe salligoto haray yoɓe goso en waɗu ye joni naforeji inchallahu e darse men arowon naforeji ko gosagol mari kon inchallah ko ɗo woni sunna tammo on mo hanuɗen waɗugol e ñalande juma sunna nayaɓo on ko honɗum ko lubsu ahsana siyab ko ya ɓorno coñcima ɓurɗi moƴƴude ɗin ɓurɗi labede ɗin ɓurɗi fotude ɗin ɗi ɓurɗa hoolorde ɗin ko ɗin hanɗa ɓornade ɗi weltorta si kesi no woodi yonti ɓorno ɗin si kesi ala woduɗi ɗi yo wuppe ha laaɓa pos paase ha ɓowra yor on tigi ɓorno ɗiɗo hara ko ɗiɗo yarata ka juma fi honɗum koye ñalande juma ñalande ɓurde mawnude koye ñalande ka baba meɗen adama taga koye ñalande nde baba meɗen adama naada aljanna koye ñalande nde o tippinaka leydi koye ñalande kadi dargal ngal darota kadi sina e ñalande juma hawnake no gasara ko nden ñande haɗaɗa looti ha moƴƴi hiɗa ɓorni kadi coñci ɓurɗi e laɓede si ɗum ɗon feƴƴi sunna hikkiɗo ɗon atta tayyib ko urnitagol watto parfimo ha moƴƴa wonande worɓe ɓen wona sonnaɓe waɗa parfum ha yona hara kala ka feƴƴirɗa hara ɗon on uray ɗon balɗe tati hara hino urude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki woɓɓeni ko sayyidina umar goɗɗo so ƴetti entiére tataɓal e jawdi makko nin fuu o soodi hara ko uratiri ko urnitora o hara hino selli Allah ko o labaɗo himo yiɗi kadi ko laba Allah inna allaha tayyibun ko laaɓuɗo wala yakbalu illa tayyiban o jaɓataka sina ko laaɓi inna allaha jamilun Allah ko labaɗo yuhibbul jamal himo yiɗi kadi ko foti hara sa fotti e julɗo himo yahude juuloygol juma hara ko parfum makko on adatoma hewtude haynoɗa coñki ɗi weltoɗa si ɗum ɗon feƴƴi fof hara himo moƴƴintini himo yahude ka suudu Allah himo yahude gundodoyagol e Allah hara coñki ɗin hiɗi laba himo parfumi kadi ha moƴƴi kadi si ɗum ɗon feƴƴi kadi sunna hikkiɗo ɗon on ko attabkir ko yahugol ngol law hara na letugol masalan ɗiɗa wawi letude wonde kono wonde toon a golloyta hay hunde a jogaki empêchement yaha law yahuɗo law on himo mari baraji wa ittuɗo ngelawba sadaka hikkiɗo ɗon on himo mari baraji wa ittuɗo nagge sadaka hikkiɗo ɗon on himo mari baraji wa ittuɗo dammol sadaka hikkiɗo ɗon on himo mari baraji wa ittuɗo gertogal sadaka hikkiɗo ɗon on himo mari baraji wa ittuɗo woofonde sadaka hikkiɗo ɗon on o wara yettawo malaika ɓen on mbi kaydiji muɗum ɗin ɓe jooɗiki heɗagol khutba on ñalhande juma dambugal be dambugal haray malaika ɓen hara hiɓe jooɗi hiɓe windude fal awwal adiɗo arde o mo be e lere mo ari o ko noon si yehi ha imam on inni assalamu aleykum ka hoore mimbar kamɓe kadi ɓe umbi kaydiji maɓɓe ɗin ɓe yehi ɓe jooɗike e heɗagol haray hande kadi khutba on joni noon ko yahu law malaika ɓen ɓe seeditanoyama winde ɗa ka liste nden ñande a juuluno juma haray noon juma ko juma waɗɗi ko wonande meɗen enen worɓe ɓen juma waɗɗaki suddiɗo juma waɗɗaki kadi wonɗo e sete yagal juma kadi waɗɗaki kadi jiyaɗo si ɓe juuloyi noon haray hino moƴƴi si goɗɗo no e sete yagal haray waɗɗaki mo de so juuli noon no laba haray jiyaɗo kadi ko wiyeten ko maccuɗo on noon kadi juma waɗɗaki mo si tawi noon pullo makko on patron makko o newnanimo o juuloyi haray tigi tigi on hino moƴƴi sonnajo kadi juma waɗɗaki mo kono so waway timminde chartiji ɗin fi yewgol ka jamiu so juuloyi haray hino waɗɗimo kono wona farilla amma enen worɓe ɓen yo Allah dandu goɗɗo waɗugol jumaje tati jokkodirɗe hara o juulare ɗe haray no hulɓinanimo moƴƴa haray ko yahu law sa hewti law kadi wona kadi ka saffa arano ma ka saffa ɗimmo wontira kadi ka sengo ñaamo imamu on
Allah e nelaɗo Allah e malaikaɓe makko ɓen kaka saffa arano woni ko ɓe julata. Saffa ɓurɗo moƴƴude e saffaji worɓe ɓen ko saffa arano on. Saffa ɓurɗo bonde e saffaji worɓe ɓen ko saffa sakkitoro on, sabu ko on ɗon hikkodirta e rewɓe ɓen. Saffa ɓurɗo moƴƴude e saffaji sonnaɓe ɓen ko saffa sakkitiɗo on. Saffa ɓurɗo bonde e saffaji sonnaɓe ɓen ko saffa arano on. Fi hon ɗum ko saffa arano on ka sonnaɓe hikkodirta e saffa sakkitiɗo on ka worɓe ɓen. Amma worɓe ɓen ko on ɗon ɓuri bonde, ɗakadi ko ɗakadi ɓuri bonde. Haray ko en wattan hakkille inchallah. Si ɗum ɗon yahugol ngol law, si on tigi hewti kadi law, ruƴƴa yeru kala ko heɓi feere après non o jooɗo. Si ɗum ɗon feƴƴi qira'atu suratul kahfi ko jangugol simore kahfi nden jemma juma e ñalorma juma. No wodno salafu salih moƴƴuɓe feƴƴuɓe, woɓɓe jangayno jemma juma suratul kahfi, yilto kadi ɓe janga kay suratul kahfi ka ñalorma juma. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki hadis wo kala janguɗo suratul kahfi e ñalande juma Allah waɗanaymo annora ha e ndeya jumare arore kadi. Masha Allah, subhanallah. Allah waɗante jalbendi ha e ndeya jumare arore kadi haram waɗanma annora. Hara ko nurun ala nur. Andite non ɓe inni wo juma ha e juma, sumaye ha e sumaye e waqtuji ɗin joyi wo ɗum ɗo ko yaafoto ɗum dendangal bakkatoje ɗi waɗɗa ɗin fof si tawi a woɗɗitiki jeɗɗi halkayɗi ɗin. Si goɗɗo hoori sumaye hikka, Allah tawnimo kadi sumaye aroyowo on kadi o hoorimo, Allah yaafikima bakkatuji ko waɗɗa hakkunde ɗon kon si tawi jani ɗin tawaka. Sa juuli juma hande a juuloyi kadi juma arowo on, Allah yaafikima bakkatuji ko waɗɗa hakkunde jumaje ɗen ton sa woɗɗitiki jeɗɗi halkayɗi ɗin. Sa juuli juma hande a juuloyi juma arowo on kadi Allah waɗante annora ha e oya juma. Sa juuli subaka a juuloyi fana Allah yaafikima bakkatuji ko waɗɗa hakkunde subaka e fana. Sa juuli fana a juuloyi alansara Allah yaafikima bakkatu ko waɗɗa hakkunde fana e alansara. Sa juuli alansara a juuloyi futuro Allah yaafikima bakkatu ko waɗɗa hakkunde alansara e futuro. Sa juuli futuro a juuloyi geeƴe Allah yaafikima bakkatu ko waɗɗa hakkunde futuro e geeƴe. Ko ni sa kontiniri ni a naturay ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ɓe landino sahabaɓe ɓeyni ene yeetelan si tawi caangol ilowol hino rewri e dambugal goɗɗo e moɗon. Caangol ilowol hino rewri e dambugal goɗɗo e moɗon na dey ka woɗɗiti hara a lototo e caangol ɗo ñande be ñande laabi joyi ene woosi tuundi luttay e ɓanduma. Sahabaɓe ini o way caangol ilowol a lototo ɗo ñande be ñande ka dambugal ma kadi ko yaltatul looto laabi jowi e nder ñallal pelleti tuundi luttata e ɓandu ma ɗum. Ɓe inni awa ko non kadi neɗɗo wonɗo e juulude waqtuji ɗin jowi ko non kadi haray o laaɓiri e bakkatu. Yo Allah laɓɓina en fo meɗen e dendangal bakkatuji meɗen. Haray koyen wattan hakkil moƴƴa wakkiloɗen hattirde e wakkilagol ngol inchallahu fii tottugol farillaji ɗin e juulugol juma. Haray wakkiloɗen jangen suratul kahfi fuɗɗoɗen jemma juma ha innede alansara on e ñalande juma hara e gayningol inchallah. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum hikkiɗon kadi wota harri sa'atul ijaba. No wodi sa'i hu gotum e nder ñalande juma kala hawrodirɗo e makkum ko tori Allah kon Allah hon jabinanaymo. Woɓɓe no inni ko si imamon no ka hoore mimbar, woɓɓe no inni ko hakkunde noddinandu ndun e darnandu ndun, woɓɓe no inni ko si alansara on salminama ɗo e nange ngen mutoyde ko ɗon non ɓuri e jiccude. Jogande maga salminɗa alansara ñalande juma ɗon innede nange mutoyi haray fewtu Allah subhanahu wa ta'ala hawnaki hara ko ɗo woni sa'i hunkun sa noddi Allah ɗon a hollimo faaleji maɗen ɗon a hollimo ko huluɗa kon a hollimo mapunde maɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala ko o jabotoɗoma ko o nototoɗoma. Kara hawrodirɗo e kunɗo no torade Allah subhanahu wa ta'ala fodde o taraki taƴugol enɗa ma o toraki ko boni ma o heñaki ko tori kon Allah subhanahu wa ta'ala on jabinanaymo. Haray ko ɗi sunnaji ɗo mi falano andintinde ɗiɗo non ko fillitotoɗi jumare be jumare ko ya andi to moƴƴere ko woni e ɗum ɗo kon sa anditi moƴƴere nden a wakkiloto heɓa ɗum ɗo. Mi fillitoɗi go'o ko ya wakkilo lotoɗa ɗimmun ɗum onti goso ha moƴƴa. Tati on ɓorno coñci ɗi ɓuri e moƴƴude ɗinne. Nayi on ko dawgol ngol yaha law. Jowi on ko hebbingol juulugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jemma juma e ñalorma juma. Jeego on ko jangugol suratul kahfi jemma juma e ñalorma juma. Jeɗɗi on ko etagol ɗaɓɓita sa'i hunka du'a on jaboto ɗon hino ɓura jortede ko si alansara on salminama ɗon e nange ngen mutoyde. Joni non ŋuuray gatata wata arno udditi hunduko ñalande juma on fou
jemma jumawo nyalorma jumawo hebbintoragol Allah subhanahu wa ta'ala no tawa e muɗum innugol allahumma inni as'aluka min alkhayri kulli عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم متورك الله سبحانه وتعالى متورو يمو إن ماكو دين فو إسفاجي ماكو دين فو إن ماكو برن مون دين تواتا سو تورو رامان دي وجابين تورك الله يا الله أكو إن كلام موجريجي كوني إن يلا نجوما يا الله توني إن جماجي دودو de o arsika en kadi waawugol juulugol moƴƴereji ko wonto waɗa geɓal meɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓe ɓe fof yo Allah o yaafoɓe luttuɓe yo Allah ɓoyndu en e maɓɓe marɓe jam e ɓuttu ka ɓe ngureji muɗum yo Allah duminanɓe ka galleji e ka golleji zurriyaji meɗen ɗin ko mapiɗen fi muɗum kon ala wawɗo fewnude ɓe sina o wiyeteɗo Allah yo Allahu on fewnu dendagal zurriyaji julɓe ɓen fof e hoore adna Allah o ya rabbal alamin kala marɗo sonja e sohla telen ka ɓiɓɓe yo Allah ittanmo falaɓe yo Allah on okkorɓe marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe marɓe meɗen ɓen yo Allah on ɓeydanɓe renaɓe aynaɓe hiwaɓe dandaɓe dandanaɓe ɓe jogaki ɓen kadi yo Allah on okkorɓe karamokoɓe meɗen ɓen yo Allah on tabintinɓe yo Allah on dandugol yo Allah dandu en ɓe majjude yo Allah dandu en kadi ɓe mortade sabu si ɓe mortiki haray ɓe mortinori buy leydi meɗen ndi lagine e dendagal leyɗe julɓe ɓen fop mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndi yiɗi ɓiɓɓe leydi ndi enen laamateri nin kadi yo Allah waɗu en laamateri fewndi nunɗudi hulori Allah yiɗuɓe ardiɓe ɓen teddinayi ɓe ardiɓe ɓen yo moɓidiro en fuu meɗen ka aljanna makko ɓurɗo towude mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah dandu en laakara boniroyde yo Allah taw hara ko fi aljanna woni ko tagira ɗen wata Allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo Allah on ittan andeji marɓe andeji ɓen